Prošlog vikenda otvorena je prva srpska magaza prodavnica iz projekta koji je proteklih godina živeo samo kroz internet portal. Objedinjenu ponudu proizvoda i usluga seoskih domaćinstava sada je, osim u kompjuterskom ekranu, moguće vidjeti i kupiti u objektu izgrađenom i uređenom na tradicionalan način, u Ljigu pored same magistrale. Svi turisti koji se ovih dana upute prema jugu Ibarskom magistralom, na proputovanju kroz Ljig vidjet će tradicionalnu kuću od drveta sa tremom, natkrivenu biber crepom, koja je prvi maloprodajni objekat srpske magaze. Reč je o projektu koji predstavlja objedinjenu ponudu proizvoda i usluga seoskih sredina, tačnije seoskih gazdinstava, malih proizvođača i preduzetničkih radnji, u kojima se stvaraju tradicionalni proizvodi, pre svega prehrambeni, ali i rukotvorine i suveniri, karakteristični za turističku ponudu ruralnog područja. Koncept je razrađivan već nekih 12 godina od kada udruženje MOBA već radi na ovom prostoru. Vidjeli smo veliki problem sa plasmanom malih količina proizvoda od malih proizvođača. Pokušavali smo na razne načine da dođemo do načina kako da im pomognemo, kako da oni više prodaju, da više zarade i tražili smo neko rješenje. I kao neki alternativni kanal prodaje izrodila se srpska magaza kao mjesto gdje će biti objedinjena ta ponuda za jedan region, ali u njoj se nalaze i proizvodi iz drugih regiona Srbije. Osmišljeno je da se u narednom periodu ovaj koncept proširi i na druge regione putem franšize, da ovo je prvi maloprodajni objekat ovdje u Ljigu, ali želimo da takav model prenesemo i u druge delove Srbije, da imamo priliku da i drugi regioni predstave svoju ponudu. Seoski turizam se na ovom području ozbiljno razvija već 20 godina, a najviše cela priča uznapredovala zahvaljujući MOBI i turističkoj organizaciji opštine Ljig. Danas je više nego aktuelna saradnja sa sličnim organizacijama iz drugih regija, jer ciljevi svih žitelja ruralnih sredina su isti, pa je logična i razmjena iskustava i rad na zajedničkim projektima. Već imamo neko interesovanje da se jedan ovakav objekat otvori u Beogradu i u Novom Sadu, ali dosta interesovanja je upravo od malih proizvođača iz pogotovo nerazvijenih krajeva Srbije, iz istočne Srbije, zapadne Srbije, jugozapadne Srbije, gdje imamo mala domaćinstva koja su ograničena u širenju posjeda i velike proizvodnje. Tako da ima zaista dosta interesovanja i dosta drugih partnera sa kojima smo radili želi da u okviru srpske magaze ostvari neke svoje ciljeve, zajedničkim radom. Domaćinstvo Čitaković iz obližnje Mionice je aktivno uključeno u projekat Srpska magaza. Bave se proizvodnjom i preradom voća jer smatraju da je bolje odraditi bar neki stepen prerade pre prodaje. Posjeduju i pčelinjak, naravno i sopstvenu produkciju meda, pošto je bavljanje voćarstvom, kako kažu, danas nemoguće bez pčela kao oprašivača. Ovo je mjesto prvo dobro locirano, na dobrom putu je. Možda bi bilo dobro da je sam objekat i malo veći, da može tu i mnogo više proizvoda, da se plasirali za početak, neka bude i ovoliko je dosta. Mi uglavnom imamo prodaju za restorane, što se tiče rakije, uglavnom dajemo za restorane. Po starom zakonu smo mogli da dajemo, evo sad sin je ovih dana baš počeo sa registracijom, dobio je pečat i sad čeka još neke papire da mu stignu, znači da može da daje i za diskonte i za ostale objekte gdje se to bude moglo prodavati. Ali kažem, nemamo za sad problem sa prodajom, uglavnom dobra roba ima svoga kupca. Jasmina Živanović se u celu priču uključila kada je ostala bez posla, pa se latila onoga što je u datim okolnostima moglo da doprinese prihodima porodice. Može da se ne dopuni neki kućni budžet, inače, mislim, još je to je mala proizvodnja, mislim, koliko je u kućnim uslovima. Ja sam učestvovala uglavnom sa MOB-om na sajmovima i to je pomoć neka tim ljudima koji se bave proizvodnjom da bi se plasirali svoje proizvode normalno kupcu. Prvoj prodavnici je prethodio portal na kom su bila predstavljena seoska domaćinstva i njihova ponuda proizvoda i usluga. On naravno i dalje postoji, a računar je sastavni deo inventara nove srpske magaze. Mi smo već i kada smo počeli sa radom pred 12 godina bili pioniri u
primjeni tih novih savremenih tehnologija interneta u službi poljoprivrede razvoja sela. Tako da i sada imamo web portal Srpska magaza koji omogućava da se srpski domaćini predstave svoju proizvodnju, svoje proizvode, svoje usluge u jednom segmentnom osnovnom paketu. To je besplatno za svako domaćinstvo, neophodne su fotografije i opis domaćinstva i svako se može naći na portalu. Na portalu je i karta kada imate gosta koji dođe, ako dođe u Ljig, on će dobiti informacije da li u tom regionu gde je došao može da nabavi taj i taj proizvod, taj i taj suvenir, da li ima neka manifestacija u tom trenutku kada je on došao, gde ima smeštaj, gde ima restoran, znači da dobije potpune informacije i da takođe može da planira ako želi negde da putuje, ako ide možda u Zaječar, šta će moći tamo da nađe, pošto imamo domaćinstva moneta gotovo iz cele Srbije, taj broj se stalno povećava. Ovde možete vidjeti mogućnost da smo spojili tu savremenu tehnologiju i tradiciju, imate touch screen gde naši gosti mogu da odmah ovde dobiju informacije o nekim drugim proizvođačima koji nisu ovde možda zastupljeni, da vide za smeštaj. To je pokušaj da se tradicija i savremeno spoje. Znači da se odgovori zahtjevima savremenog potrošača. Dobra ideja je imala i podršku koja je doprinala da se ceo projekat razvije i postane uzor drugima u razvoju njihove ruralne priče. Udruženje MOVA je pokrenula celu ovu priču zajedno sa nekim proizvođačima ovde iz Ljiga, sa privatnom inicijativom. Onda je se konkurisalo u prošloj godini kroz program Ujedinjenih nacija održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja, koji je potpomogao kako i ovaj projekat Srpske magaze, tako i neke domaćine kojima smo mi nabavili opremu za njihovu proizvodnju kako bi je unapredili. I imali smo i jedan deo pomoći od donatora, ali znatno veći iznos sredstava za samu izgradnju ovog objekta i druge neke prateće aktivnosti koje su sledile. Imali smo od privatne inicijative ovde na lokalu, znači od proizvođača koji su uključeni u sam ovaj projekat. Ovo je, kao što smo rekli, prvo u nizu maloprodajnih magaza koja će znatiželjnim prolaznicima nuditi tradicionalne proizvode sa sela koji ispunjavaju naravno prethodno utvrđen kvalitet. Pored raznih slatkih đakonija, vina i rakije, domaćih sokova, sireva, tu su i sapuni, vunane čarape, šarenice, pa i čajevi od lekovitog bilja, sve u svemu program koji se teško nalazi u klasičnim prodajnim objektima i hipermarketima.